Slobodan Milosevic is in The Hague facing the most serious charge on the planet, genocide. Here in Belgrade, his wife protests his innocence. Who does she think was responsible for the thousands of forced deportations and the mass murders? And does she expect her husband one day to come home? Mira Markovic, welcome to the program. When you saw your husband recently in The Hague and you celebrated his birthday, did you tell him that everything was going to be okay in the end? Nisam tako rekla. What did you tell him? Čestitala sam mu rođendan i vodili smo uobičajeni razgovor koji vodimo i u drugim prilikama. Has he accepted his fate? Ne znam kakva mu je sudbina. Whatever the International Criminal Court decides it to be, will he accept it? On će prihvatiti ono što smatra da je istinito i pravedno. A sudbina njegova ne zavisi samo od tog suda, zavisi od javnog mnjenja čitave planete. Mislim da će to javno mnjenje izraziti svoje mišljenje, bez obzira na to kako bude mišljenje tribunala. But he is going to be tried by the tribunal, isn't he? Whatever public opinion has to say about it. Pa znate šta, postojali su kroz istoriju čovečanstva takvi sudovi koji se nisu obazirali na javno mnjenje i na mišljenje većine. But you would accept that the court has been set up with the authority of the UN Security Council, and your husband accepted that under the Dayton Agreement, which he signed in 1995. Why does he now say that the court is illegal? Moj muž to nije potpisao, to nije tačno. Prema tome nije tačno, da završi misao, prema tome nije tačno da je on potpisao u Daytonu i izrazio saglasnost za uspostavljanje takvog suda kakav je Haški tribunal. To nije tačno. I oni koji o tome pričaju kao činjenici dezinformišu međunarodnu javnost i javnost svoje zemlje. What he actually signed up to, which is in the Dayton Agreement, is that the parties agree to cooperate fully with all entities, including those authorized by the UN Security Council in investigating and prosecuting war crimes and other violations of international humanitarian law. He signed a document which included that provision. So why is the court, I ask you, illegal? Hoćete još jednom da mi postavite to pitanje uz molbu da se ne ponašate kao sudija, ja nisam na sudu. Ako hoćete intervju sa mnom, ako hoćete razgovor sa mnom, molim vas da se ponašate kao novinar i kao jedan, da tako kažem, intelektualac. Vi mene ispitujete kao da ste me doveli pred sud. I am puzzled by one of your answers. To je sporedno što ste vi zbunjeni. Vi ste muškarac i vi ste novinar. Potpuno je sporedno što ste vi zbunjeni. Vodite računa o tome da se ja ne osjećam neprijatno u ovom razgovoru, jer nisam prihvatila razgovor da bi mi bilo neprijatno. I understood you wished to do this interview. And you wished to reply to questions that we, in the name of the BBC, are putting towards you. Am I not right in that understanding? Vi sa mnom možete razgovarati kao sa profesorom univerziteta, kao sa politički aktivnim članom jedne stranke i kao suprugom Slobodana Miloševića. Ja nisam učestvovala u dejtonskim razgovorima, nisam ništa potpisivala, nisam mnogo pratila tu problematiku. Ako vas ona interesuje, pitajte ljude koji se time bave. Ja nisam iz te priče sagovornik. Can we go back to the time in March when your husband was arrested? How worried were you for his safety when he was arrested? Koliko je normalno da brinem. Kako bih mogla da vam odgovorim na to pitanje? Čovjek je uhapšen na jedan jako podmukao način, on je ucenjen da ili sam odluči da ide u zatvor ili da svi koji su se nalazili u rezidenciji, a bilo je mnogo naših prijatelja, drugova, osoblja rezidencije, bila sam tu ja, naša ćerka i tako dalje, njemu su rekli da ili će svi biti pobijeni ili da on ide u zatvor. I razume se, on je kao normalan čovek odlučio da ne žrtvuje ni jedan život, nego da sam ode u zatvor. A na pitanje kako sam se osjećala, koliko sam brinula, je neobično što sam ga uopšte čula i ne znam kako bih odgovorila. Pa logično je da sam brinula, logično je da sam bila veoma zabrinuta
da ne kažem nešto više, jer sve bi drugo bilo izvan smisla da se o tome govori javno. He had a gun with him at the time. Were you afraid that he would use it on himself? Ne, nije imao pištolj i ne bi ga koristio. And he's quoted as saying things like, "You will think differently of me after I've gone." There was no danger that he was going to commit suicide? Ne, to je netačno i molim vas nemojte da razgovaramo o tome šta kažu. How much did you influence your husband politically? Ne bih rekla naročito, ne bih rekla da se u tom pogledu razlikujemo nas dvoje od drugih parova, pogotovo kad se radi o intelektualcima. Dusan Mitević said that you were the one with ambition, you inspired him, he only wanted to be great in your eyes. Is that true? Nije. It's not true at all. Ne. Nije istina to što je rekao. Razni ljudi govore razne stvari, pa sad. Dušan Mitević nije Bismarck, pa da ga citirate. No, but these are friends. Pa bio je prijatelj, ali više nije. To je rekao verovatno onda kada je prestao da nam bude prijatelj. General Stefan Marković, he said that you write the speeches and that your husband memorizes and repeats them. Is that true or not? Nije. Imate li još neki citat protiv nas? Let me ask you about a quote that was attributed to you in the magazine Globus, saying that you were angry with your husband at the elections. He should have asked for guarantees of safety. Slobodan didn't ask for anything, it seems. Did you say that? Were you angry with him that he didn't ask for guarantees after the election? This is a quote in Globus magazine, attributed Verujte to mi, nikad you. nisam čula za taj magazin, ne znam ni da postoji, ne znam šta u njemu piše i sve to što ste mi rekli je to kao da ste mi rekli da je eto danas nedelja, a danas je utorak. So you don't recognize any of these statements at all? Ne. Nisam davala uopšte nikakve izjave. Od kad je uhapšen, pa do nedavno nisam davala nikakve izjave, iako sam bila obazriva i pazila sam da nešto ne kažem u javnosti da mu ne bih nanela štetu. Tell me, Mrs. Marković, was your husband under the impression that he had made a deal with Richard Holbrooke that he would not be prosecuted by the International Tribunal? Verujte mi, ja uopšte ne znam sadržaj njegovih razgovora koji je imao sa stranim državnicima, diplomatama, uticajnim i važnim ljudima. Imao ih je jako mnogo. Čitave decenije u ovu zemlju, u Beograd, kod njega su dolazili najvažniji politički ljudi i sa zapada, istoka, a naročito sa zapada. Imao je bezbroj razgovora i verovatno je državnik u ovoj poslednjoj deceniji 20. veka koji je imao najviše komunikacija međunarodnih. Ali ja malo znam o sadržaju tih komunikacija, ne bih mogla da vam kažem ništa od tih razgovora koje je imao, delimično zbog toga što o tome nikada nismo razgovarali, a delimično i zato i ako bi mi nešto ispričao, moram da kažem, među tako velikim brojem činjenica i događaja u jednom tako burnom životu koji smo imali u ovoj deceniji, verovatno sam sve od toga zaboravila. Prema tome ne mogu vam odgovoriti na to pitanje, prosto zato što o tome ne znam ništa. And he never shared his impressions of any of these statesmen with you? Skoro nikad. Not even when he met Clinton at the signing of the Dayton Agreement? Ne, to pogotovo ne. Ni jednu reč. Nikada o tome nismo razgovarali, nije nam to bila tema. Did he always believe that it was possible to make a deal with Western countries and avoid the bombing of Yugoslavia? Ja mislim da je on odlično sarađivao jedno vreme sa Zapadom. Sve dok je politika koju on vodio u Jugoslaviji bila u interesu Zapada i dok se poklapala politika njegova sa politikom koju je vodio Zapad prema Balkanskom poluostrvu, on je bio uspešan sagovornik u svim komunikacijama sa zapadnim političarima i mislim da je bio njihov saveznik. Onda kada se promenila politika zapadnih administracija i zapadnih vlada prema Balkanskom poluostrvu, onda, s obzirom da on svoju politiku, kad je reč o njegovom narodu i njegovoj zemlji, nije promenio, onda je on postao njima protivnik.
Nije on odlučio da im postane protivnik, niti je on svoju politiku menjao, nego su oni menjali svoju i oni su sa tim promjenama se suočili sa istinom, sa činjenicom da im on postepeno postaje protivnik svojom politikom nezavisnosti, samostalnosti i slobode Jugoslavije. Not his policy of having a greater Serbia at any cost, which is what the West says about him. That's how his policy was seen in the West, wasn't it? To je potpuno netačno. Moram da vam odmah kažem, nikada se nije zalagao za veliku Srbiju. To je jedna gnusna laž. But he started off by supporting Radovan Karadzic and Ratko Mladic, didn't he? He supported it and he helped them with funds. He's admitted to that. Srbe van Srbije u ratu koji su vodili u Hrvatskoj, a zatim u Bosni, su podržavali srpski narod i srpsko rukovodstvo dok je taj rat trajao. So why did he fall out with Karadzic and Mladic? Pa nije se ni Why did he sastajao. stop supporting them? Pa nije se politički ni sastajao sa njima da bi se razišao. Jeste vi čuli moj odgovor? Jer vi prelazite preko mog odgovora. Mrs. Markovic, what do you say to those people who don't accept your truth? Who look at the trail of blood across the Balkans over the last few years, look at the mass murder, the forced deportations, the rape, the torture, and don't believe you? What do you say to those people who don't believe you? Pa treba da im objasnimo i vi i mi i svi oni kojima je stalo do istine otkud to krvoproliće na Balkanu. To krvoproliće na Balkanu u nekadašnjoj Jugoslaviji je posljedica politike koju je vodio Zapad sa ciljem da the West is responsible for all the bodies, Mrs. Markovic. No, is the West responsible? Molim vas, ja sad odgovaram na vaše pitanje, nemojte me prekidati. Ta krvoproliće na Balkanu je posljedica politike koja je vođena izvan Jugoslavije sa ciljem da se Jugoslavija razori, da je više nema. I ta politika je bila jako uspešna jer je donela rezultate. Jugoslavija je prestala da postoji, ona je prestala da postoji u krvi. Mrs. Markovic, don't you accept any responsibility? To krvoproliće o kome vi govorite na prostoru nekadašnje Jugoslavije i na prostoru sadašnje Jugoslavije posljedica politike koja je izvan Jugoslavije vođena prema Jugoslaviji. Malo je naše odgovornosti za to krvoproliće. Odgovornost za njega treba da snose oni izvan Jugoslavije koji su to krvoproliće smislili, koji su ga finansirali, koji su ga pomoću nas izveli. So the West is responsible for the mass graves. The West is responsible for the places of internment and torture. The West is responsible for the rape. The West is responsible for the forced deportations of tens of thousands of people across the Balkans. People are not going to believe you, Mrs. Milosevic. People are not going to believe you. They've seen the pictures. They've seen the forced deportation of people for the first time since the Second World War. Didn't those pictures touch you as a human being? Did they touch you? Što se tiče masovnih grobnica, one koje su sveže, koje su iz ovih godina, iz ovog vremena, iz poslednje 2-3 godine, onda za njih su odgovorni oni koji su izveli rat. Sve što spada u rat, grobnice, silovanja, smrti, patnja, glad i tako dalje, sve to spada u rat. A što se tiče nekih grobnica koje sada traže, koje su stare 30, 50 i 100 godina, to one pripadaju drugom vremenu i drugim ratovima, a kao što znate ili kao što ne znate, na Balkanu ih je bilo mnogo i verovatno su najveći, najteži, najkrvaviji i najnepravedniji ratovi vođeni na Balkanskom poluostrvu. Serbian investigators themselves are talking about the discovery of more than 1,000 bodies shipped to Serbia in refrigerated trucks from Kosovo. These are not bodies that go back a long way. These are fresh bodies, victims of the war in Kosovo, whose existence was meant to be covered up. These are being investigated now by Serb investigators. To nije tačno da su to, kako vi kažete, sa Kosova dopremljeni leševi. Mislim da je to jedna prljava igra koja se takođe montira
izvan ove zemlje i u kojoj učestvuje ova vlada koja je marionetska i koja je instalirana od strane nekih zapadnih vlada. So why are mass graves turning up in Batajnice, a suburb of Belgrade, in Petrovo Selo in eastern Serbia? If this is all manufactured, why are these graves turning up here now? Verovatno je fabrikovano. A pravo da vam kažem, kako vam nije neprijatno da tako dođete u moju zemlju i da postavljate takve pitanja? Ja ne znam da je neko došao u vašu zemlju i da kopa po njoj i da traži koliko grobnica ima u Britaniji, a koliko ima širom kolonija kada je Britanija bila kolonijalna sila. Mrs. Milosevic, these are vital questions. Ko zna šta bi se tu sve našlo, a mislim to niko ne radi i verovatno i ne treba da radi. Even President Koštunica says he is ashamed of some of the things that Serbs have done. You don't share his shame? Ja ne osjećam nikakav stid kad je u pitanju istorijska prošlost mog naroda. Naprotiv, ja se ponosim svojim narodom i mislim da je on kroz čitavu svoju istoriju vodio, kad je reč o ratovima, politiku odbrane. Ako se dakle nečega stidim, onda se stidim tog 28. juna u kome je srpski narod zatvorio oči ili bio nespreman da se suoči sa jednom istinom koja ga ponižava za mnogo godina, za mnogo decenija unapred, da je, kao što sam rekla, dugogodišnji predstavnik srpskog naroda i dugogodišnji predsjednik srpske države ukraden i noću odveden u Hag, da to niko ne vidi, da to niko ne čuje. Sve se prljave stvari događaju noću po mraku da ljudi ne vide. Your husband, Mrs. Milosevic, faces some of the most serious charges on the planet, the charges of genocide. Why are there no members of the United Nations who are protesting at these charges? No members of the Security Council? Russia is not protesting. Nobody is protesting that he is held illegally. Only you and your husband. Why is that? Nije tačno da niko ne protestuje. Tačno je da vi nećete da svoju javnost obaveštavate o protestima koji se događaju u svetu. I to je deo tog specijalnog rata koji se vodi protiv svih naroda i svih pojedinaca koji se bore za slobodu. The Serb Prime Minister, Mrs. Markovic, says that you too are under investigation and it is possible that you may be arrested at some point. What would you say to that? Ja nisam čula da sam pod istragom, ali to možda vi znate bolje od mene. A ne vidim ni zašto bi bila uhapšena, mada do duše niko ko je do sada uhapšen, manje više, niko ko je do sada uhapšen, na čelu sa mojim mužem, nije uhapšen sa razlogom, nego je uhapšen bez razloga. Some people are suggesting that instead of denying everything, history would look more kindly on your husband if he was to accept some responsibility for the trail of blood that started across the Balkans. The trail of blood that left hundreds of thousands of people without their homes, left people raped and tortured and murdered. That history would look more kindly if he accepted at least some responsibility for that. Do you know, what would you say to those people? Naravno da ne mislim, vi mi to pitanje postavljate kao da niste slušali što sam do sad govorila. Ne možete biti tako autistični. Novinar prosto mora sa svojim sagovornikom da ima komunikaciju i tako što sluša šta on govori, pa onda sledeće pitanje postavlja s obzirom na ono što je prethodno rekao. Ja sam vam objasnila ko je zaslužan za krvoproliće, patnje, nesreću, bol, silovanje i sve ostalo što se desilo na Balkanskom poluostrvu. Rekla sam vam da su to oni centri političke, ekonomske, finansijske, vojne i druge moći koji su imali interesa da destabilizuju Balkansko poluostrvo, a pre svega Jugoslaviju koja je centar te stabilnosti, koja je nosilac stabilnosti Balkanskog poluostrva. Ja mislim da i sadašnjost, a pogotovo budućnost će biti na njegovoj strani. On ostaje u istoriji svog naroda, ali moram da vam kažem sve više i u istoriji i u savremenom svetu i u budućim godinama kao sinonim borca za slobodu i kao sinonim čoveka koji je pružio otpor
svetskom nasilju koje je na ovom prostoru na kome mi živimo ostavilo vrlo krvave i bolne tragove. Prema tome, za razliku od vas koji svom narodu, svojoj javnosti želite da prikažete i prikazujete 10 godina sliku o njemu kao sliku o čoveku koji je diktator, koji je odgovoran za bol koji je snašao ovaj deo sveta, ja vam kažem da je stvar suprotna i da će on biti simbol otpora poniženju, nepravdi, nasilju i mržnji i borbi protiv mržnje među ljudima. Do you not also realize that he is regarded as evil by many, many people around the world who blame him for the trail of blood that led across the Balkans? Are you not aware of that? People who have seen the pictures of the forced deportations, of the mass murders and the rapes. These people, Mrs. Milosevic, are not going to believe what you say. A zašto ste i mene pozvali na razgovor? Da biste mi dokazali da mi niko neće verovati. Ili ste imali nameru da prikažete jedno mišljenje koje je drugačije od vašeg. Šta je vaš motiv da ja dođem u vašu emisiju? Do you believe he will come home from The Hague one day? Na to pitanje vam neću odgovoriti. Ne zato što o tome nemam stav, nego zato što sa vama o tome ne želim da razgovaram. Why not? Moj odgovor ste čuli. Ne želim da razgovaram o tome. I nemojte me tako gledati, ja nisam u policijskoj stanici, nego ste vi u sedištu moje stranke, u mojoj zemlji i ja odgovaram na ona pitanja na koja želim da odgovorim, na način na koji želim da odgovorim. A pitanja na koja ne želim da odgovorim, ne želim. Thank you very much indeed for being with us on the program. Vi se ponašate kao ovako jedan nadmeni policajac, a došli ste u moju zemlju, razgovarate sa mnom, ja sam to prihvatila. No, I'm asking questions that are of interest to the public. Vi ste jedan jako neprijatan sagovornik. Nikad niko tako grubo sa mnom nije razgovarao. To je, moram da vam kažem, vrlo neviteški. I ja da sam znala da ćete ovako razgovarati, ne bih prihvatila. Ne zato što ja nemam odgovore na vaše pitanje. Imam. Znate šta, onaj ko govori istinu, on je uvek superioran. Ja sam superiorna u odnosu nad vas jer ja govorim istinu, a vi mene ne možete nikad nadgovoriti jer ste vi eksponent mržnje prema mom narodu i prema mom mužu. Ali nije lepo da vi dođete kod mene, da dobijete moju saglasnost za razgovor, da ja to prihvatim i da tako brutalno razgovarate sa mnom. Prosto nije viteški, nije muški, znate.